أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Hürmetli kardeşler, bu hutbele min burus turahında höylep gitirge buldum. Burus degen nemeni bütebizde bile kimdir, kasandır, kaydandır burus alıp turganı bulgan. Lakin bütebizde onun korkınısın bilmey. İslam көзлегенән шул бурыска без нисек карарга тиешбез, ул нинди хөземтәләргә килтерә һәм башкаһы күп кеше буны аңлап бетмәй күрәһең. Чөнки карап торһак, күп кардәшләр бурыс алалар, шул бурыстарын еллар буе кайтармай йөри. Мөселман өчен үзеңне булай тоту дөресме? Әлбәттә дөрес түгел. Бу егетләр иман мәсьәләсе. Буның туралы Коръәндә һәм Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinde nimeler aytilgan şunu tınlap kiteyik. Allah Teala Kur'an'da aytgan: La ta'kulu amwalakum beynakum bil batil. Bir-birinizin malın öz aragızda haksızlık bilan aşamagız. Yani kimdiler aldap ve gazalar birip aksa işleu ul haram. Bunun için kıyamet gününde kişi yavap tutasak. Şulay bir köslü hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytgan: Kullul muslimi alel muslimi haram. Damuhu ve maluhu ve irdu. Müslümanda bulgan bütün amele ikinci Müslüman için haram. Onun kanıla, malıla, namısıyla. İkinci bir hadiste aytilgan: La yahillu malu mri'in muslim illa bi tibi nefsin minh. Bir Müslümanın malı ikinci Müslümanga halal tugil. İlla megar şul Müslüman onu riza bulup birhagine. İhtibar ettiğiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayta: Müslümanın kanı haram. Hatta ikinci Müslüman üstünde. Yani ona ezgine hukukağızda kişiye. Mesela tanavuna kananıtı kişinin tanavı. Demek siz haram kan koyduğunuz. Kan İslam dini boyunca en korkunç nemelerden biri. Kim bile? Belki siz meğerlegen namazlarınızı şu vakitte yuvaltkanınızdır. Şulay bunda aytila: Maluhu, Müslümanın malı, aksahı, yani nindidir maddi baylık. Şularda biz Müslümandan alıp kite almayız bir nisikte. Bu haram. Şulay Müslümanın namısı. Bizim zamanda kişiler ana şul namıs turahında bütünley uylanmay. Kimdir ikinci kardeşi turahında internette türlü hüzler yaza, gaybet tarata, onun ardından hüz yürüte hem başkahı. Müslümanın namısına teygen kişi ul haram yahay hem bunun için ul kıyamet günde şul Müslüman aldığında buruslu bulasak. Oşu hüzlergele ihtibar ettiğiz. Müslümanın malı, yani onun baylığı, aksahı, ikinci Müslümanga tik көңіл rizalığı mınan gına halal bula. Bununla küp kardeşler ihtibar etmey. Kay vakit karab duran bir Müslüman mesela ikinci Müslümanga nindidir iş işlegen. Lakin ol işti nasar işlegen indi. Tula vakıtı kilvitkes bu işsi talab ita bitinde aksan. İn kuşkan işti işlenim miye aksandı tula. Lakin tigi kişi tiler tilemezkine tulay. Şul vakit eğer kişi özünün iş hakkını alayken, iş hakkın tigeste bu hüzlerdi tırnak üstüne alır gerek. Eğer bu kişi ana şunday iş hakkın alayken demek ol haram aksa ala. Çünkü tigi kişi riza bulup birmeni. Niyesin riza tugul? Çünkü ol işte yerine yetkirip işlemenin. Şulay yok, burus da korkınız neme yigitler. Eğer burus alganız iken, siz onu vakitinde kaytarınız. İhtibar ettiğiz. Kur'an'da en uzun ayat ol bir bit. El-Baqara surahının azağında. Ana şul bir bitte Allah Teala uzun itip anlatkan burusты nisik alırga hem kaytarırga. Burustarıgızga ihtibar ettiğiz. Alganız iken vakitinde kaytarıgız. Algan vakitte yazıp terkep koyhağız. Şahittardı sakırhağız tağıla yakşarak. Elbette İslam dini boyunca eğer kişi vakitinde biri almayken burus birisi kütüp turga teyiş. Sabır etip hem onuna nindidir vakit üstlerge teyiş. Bunun turalı Kur'an'da aytilgan şul Baqara surahında. Lakin yigitler mine vakit bireli, min bit birmeyim timeyim, vakiti gilha biririm eli, tip burusıgızı huzup yürümegiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan: Men akhadha amwalen nasi yuridu adaaha addallahu anh. Ve men akhadha yuridu itlafaha atlafahullah. Eğer kimdir ikinci kişiden burus alganda onu üterge
ныҡлы ниәт тота икән, Алла Тәғәлә уның өсөн үтәр. Әгәр ана шул бурысты алған ваҡытта ул уны кире ҡайтарырға уйламай икән, Аллаһы Тәғәлә ул кешене юҡ итер. Юҡ итер тигәс тә, үлтерер тип уйламағыҙ, егеттәр. Ләкин кешеләр һеҙгә ышанмай башлар. Һүҙегеҙ ҙә үтмәҫ. Хатта ҡатынығыҙ ҙа хөрмәт итмәҫ. Шундай хәлдә күләгә һымаҡ йөрөү, ысынлап та үлеүгә тиңдер ул. Ысынлап та ундай кешене Алла Тәғәлә үҙе бөтөргән. Ә сәбәп нимәлә ине? Тик шул бурыста ғына. Кеше кемдәндер бурыс алды ла уны ҡайтарырға уйламаны. Бер хәҙистә әйтелгәнсә, был хәҙис Ан-Насаи имам тарафынан риуаят ителгән һәм имам Әлбани уны яҡшы хәҙис тип иҫәпләгән. Әгәр ти кеше Алла Тәғәлә юлында шаһит булһа, шунан тергеҙелһә, шунан тағын шаһит булһа, шунан тергеҙелһә һәм шунан тағын үлтерелһә, ул барыбер йәннәткә керә алмаҫ, әгәр бурысын үтәмәһә, тейелгән. Ошо һүҙҙәрҙе тыңлаған һәр бер кеше шәһит булып үлмәйҙер бит инде. Ләкин ул кешенең бурысы бар икән, иҫендә тотһон. Хатта Аллаһ Тәғәлә янына шаһит булып китһәң дә, һинең бурысың барыбер ғәфү ителмәйәсәк. Пәйғәмбәребеҙ саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: «Яғфируллаһу лиш-шәһиди кулла зәмб илля ад-дайн». Аллаһ Тәғәлә шаһитҡа бөтә гөнаһтарын да ғәфү итә, бурыстан башҡа. Бер хәҙистә әйтелгәнсә, бер көн Пәйғәмбәребеҙгә саллаллаһу алейхи ва саллям үлгән кеше артынан йыназа уҡып ҡуйырға үтенделәр. Ләкин ул был кешегә йыназа уҡыманы. Сәбәп нимәлә ине? Был кешенең бурысы бар ине. 2 динар тейелгән. 2 динар, егеттәр. Пәйғәмбәребеҙ заманында саллаллаһу алейхи ва саллям динар ул 4,25 грамлык алтын. Алтындың грамы мына бүгенге көндә 2018 йылдың ноябрендә инде 43,51 доллар, ягъни 12 мең һум. 2 динар тимәк ул 24 мең. Үҙегеҙ һығымта яһағыҙ. 24 мең. Пәйғәмбәребеҙ тарафынан саллаллаһу алейхи ва саллям йыназаға лайыҡ булмаған. Ә хәҙерге көндә бит инде күп егеттәрҙең 24 түгел, 240 меңлек бурыстары бар, миллион һумлыҡ бурыстары бар. Уйланығыҙ, егеттәр, уйланығыҙ. Бөйөк хәлифә Омарҙың улы бер кешегә әйткән: «Я Хамран, иттақилла, ва ла тамут, ва алайка ад-дайн». Эй Хамран, Алла Тәғәләнән ҡурҡ һәм өҫтөңдә бурыс менән үлмә, юҡһа һинең изге эштәреңдән алыныр. Ул көндө динар ҙа, дирһам да булмаҫ, тигән. Шул уҡ һүҙҙәрҙе беҙ ҙә иҫебеҙҙә тотайыҡ. Теге донъяға бурыстар менән китмәйек, егеттәр. Имам Албани яҡшы тип баһалаған бер хәҙистә, ул Тирмизи имам тарафынан риуаят ителгән, Пәйғәмбәребеҙ саллаллаһу алейхи ва саллям беҙгә шундай һүҙҙәр өйрәткән. Әгәр кемдеңдер бурысы бар икән, ул ошо һүҙҙәрҙе әйтһен: «Аллаһумма кфини бихалалика ан харамика ва агнини бифадлика амман сивак». Эй Аллаһ, миңә хәләл ризыҡ насип итеп, мине ниндәйҙер харамдан тотоп ҡал, һәм үҙеңдең рәхмәтең менән мине башҡаларға мохтаж итмә, тик үҙеңә генә мохтаж ит. Был һүҙҙәрҙең ғәрәпсә асылын ятлап алығыҙ ҙа уларҙы йыш ҡабатлағыҙ. Аллаһумма кфини бихалалика ан харамика ва агнини бифадлика амман сивак. Һүҙебеҙҙе йомғаҡлап, тағы бер хәҙисте иҫкә төшөрәйек. Пәйғәмбәребеҙ саллаллаһу алейхи ва саллям Әсмә бинт Умайс тигән ҡатынға әйткән: «Әлә уаллимуки кәлимәт тәҡулиһиннә индәл кәрб». Һиңә ҡайғы ваҡытында әйтә торған һүҙҙәрҙе өйрәтәйемме? Тигән. Аллаһу Аллаһу Рабби ла ушрику биһи шәйъә. Аллаһ, Аллаһ, Раббым минең. Мин уға бер кемде лә тиңдәш тотмайым. Аллаһ Раббыбыҙ булыуын бер ҡасан да, егеттәр, онотмағыҙ. Ниндәй генә бурысығыҙ булмаһын, әгәр һеҙҙең ниәтегеҙ ихлас, изге икән, Аллаһ Тәғәләнән шул бурыстан ҡотолоу һораһағыҙ, Аллаһ Тәғәлә һеҙҙе ҡотҡарыр. Ул бит күп мосолмандарҙы бынан тағы ла ҡурҡынысыраҡ хәлдәрҙән дә ҡотҡарыр булған. Баракаллаху фикум, джазакумуллаху хайран, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.